ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯇꯦꯛꯁꯨ ꯂꯧꯊꯣꯛꯇ꯭ꯔꯦꯕꯀꯣ ꯑꯁꯤꯁꯦ ꯑꯩꯅ ꯒꯨꯋꯥꯍꯥꯇꯤꯗꯁꯨ ꯁ꯭ꯇ꯭ꯔꯦꯆꯦꯕꯜ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕꯀꯣ ꯆꯥꯗ꯭ꯔꯒ ꯆꯥꯎꯕ ꯃꯥꯟꯕ ꯐ꯭ꯔꯨꯏꯠꯇꯨꯅꯦꯕ ꯉꯧꯕꯁꯦ ꯂꯧꯁꯟꯕꯅꯦꯕ ꯌꯥꯝ ꯀ꯭ꯋꯥꯂꯤꯇꯤꯁꯨ ꯐꯩ ꯏꯂꯥꯁꯇꯤꯛ ꯌꯥꯎꯋꯦꯕꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯏꯖꯅ XS ꯅꯦꯕ ꯑꯩꯅ ꯃꯊꯪ ꯇꯧꯔꯒ Hello guys, welcome back to my YouTube channel. Ngasigi video sidi kai video no habada hadi whole gi video ne ba ko mayam aina handa recent purchase tawge poje singduni aldagi di mamang da poje khara su lawgi ba ko habadi kitang kuire lawgi ba adugi poje singdu suni poje singse aina ne ko hadi khutak da lawba na te ba savings tawra ga lawba ngakta ni paisa yam leite ba ko adugi ado ayam hadi mayam du uning da ne ko aina ngasi se roina uthoge haina tawine ba ko ado mayam ai tap tam tor ujara ge ba ko puna yeng minarase first da dine ko mayam asigi top sine ba ko asigi top sidi aina studio de lawgi bane asigi text log thoktre ba ko asise aina guwahati da satong tam da lawgi bane ba asise kids section de lawgi bani mayam hadi atai sing di chabam da layam da na aina do moi se 7 to 8 years ki ne ba adoga ma asigi price na 399 ne ba ko mayam phaja bani sinamani ba sinamama Bra kino na teba yam sang deba ko sige top se mayam second na sige top sinya ba ko asige top se aina miso de logi bane ba kitang di kuire ado magi price na 149 la kaino du da logi bane asise crop ne ba ko aingonda di chap chai ba adu do system achaw mi da su cha bu di cha ni hadi masi yam ne kan toy ba ko chingbe ya stretchable loy ba ko phaja ni yam cute doidra adu mayam ai di chalaga ne ko amom da tor hapchiram ge ba adu karamana phaje haidu su comment section da haibiramo Thartana ko asigi top se aina triple S tagi lawbane ba ko asise ahum lawba da 799 da lawbane ba ko delivery charge da gadum 800 laiya ba 900 laiya ba ko ma'am adu do asise sky blue ne ba adu aingon chawman da ne ko pamdi pamaga litre ai acho mi haina ba mi odi dum lit khine ba do ai di haina da banina akhu che do ina tirani adu ma'am ai oversize uraga di lit le ba ko asise di chadra ga chawba man fruit tu ne ba mon da di Fortana asigi white top sine ba ko mayam asigi white top sidi packing box card de phi si am phaba budi na te ba adoisu my design se phaje asisu triple S tagi lobane ba ko mamangi geno duga asigi design sida angobo fruit amta leite ba ko mayam aduna ina si angobo se option mane ba asigi fruit se ko hadi angobo fruit se dum lai parap to bagumba hadi dum achamba gi parap to ba sing da ne ko litpa yai hina ne option mane ba aduga next na asigi blue kano sine ba ko top sini khudang sange full sleeve ne ba ko ado asigi top si su mamangi ani duga pula black pa ne ba ko asigi top se ai sathi na pa me ba ko ma'am hadi color se ju phajai duga phi gi quality su ne yam hadi nungai ba ko ke to ya ba hadi maphon ga thokbi do oiroi ba ado ma'am asigi mamangi se lawthokrage ba ko phajana udre yam lange ba ko aina ga ngang bari to ba asigi top se ko litla ga dum hapa ge ba ko adu mayam kar mana phaje ha da comment section da haibiramo adu mayam mamangi S to soi bane ba ko aina chaw bu da S line na khalure adu do XS oile me ba ko se loina XS ne ba ko mamangi ani du su
next na mayam asigi tank top sineba ko asigi tank top sisu ahumda 799 lobane ba asisu triple S tagi lobane aduga asigi size na S neba ko mayam ado tank top mayam na pamba leirasu hadi triple S ta mayam leibane ba ko color atopada do mayam quality su phai ado atopa brand su mayam leiba ko tank top pudi ado atopa brand do yam tangi aduna adi leiba ngamde ba ado mayam na lening ba leirasu affordable oeba ko triple S ta asiga puna loinaraga lagbo fruit ani do aina kaida thamru khangdre ba ko mayam ado mathangi next hall da aina hapna bo hona jarak next na asigi top sine ba ko asigi pura crop oire sina khitang kawe ba puna makta ge asigi crop top se khusina mentra di lo bane ba asigi size na S ni duga sisina mamangi smai tawi mamangda aduga maningdana smaina sisida elastic jawe ba mayam asigi top se am phajai ba ko asigi flower print se hadi color siga combination am phajai am chani ba ai am sathi na pame aduga asigi slip sisune ko puff oya ba sida lover yawe ba elastic am phajai am cute oya ba mayam next na asigi top sine ba ko asigi top se max tagi lobane aduga asigi size na XS ne ba asigi color se green ne ba ko mayam hojikti haidi alyak po chute anam chali dana ko duna aina lobani pam dana asi su mayam stretchable oiba phi dune ba ko tu sumaina ke to ba ko mayam asi sinagi whole sigi last item ne ba ko asigi pot se skirt ne ba ko aina asigi skirt se miso dagi logi bane ba asigi price ti kya da logi bano aduti ai ningsang dre ado site hapam ge ba ko ado mayam asigi skirt se black color ne ba ko yam long oi bidu ne ba asigi skirt se aina winter season da logi bane ba ko mayam hojik pudi kalen changi e ado imanabi singa picnic sanani haina tawbudu da sulogi bane ba ko adum ado imanabi singdo amamu thabak cheli amamu thabak sangda adum tawbudu da chahaudre kaigumba mathang da picnic chara dine ko asigi skirt se na set toine ba sise calendar su set pa budi yani asigi phi se cotton hoya ba ko aduna phi su pa budi pai to si through di oi de ba hadi ar par una de ba ko mana mathang tor ba ado mayam poche khara uttabasu leire ba ko adugi poche singduna mathangi next hol do ina ucharage ado mayam video se matang sida loisinjarage video se nungai biraga di like share subscribe to ba ka wirangano ado mayam suna de yektana mapuna chan video na leiba oyo ba ko ngasi gi di bye bye